Қырым Украинадар мемлекетнің Қытайы қысымында яшаған ватандашларының аман-аман 90% бұл фикердедір. Умумен 77 мескүн ерде яшаған бин инсанны сораштырдылар. Ярымада қайтарылмасының стратегиясы ақында мұхберлеріміз огренді. Қырымның қиын меселесі ве украинлердің шубесіз жевабы. Ярымаданы мемлекетнің қытысында яшаған секелерінің 86% қайтырмаға істей. 60% қайта жығына инана. Бұл хабер саясетін әзірлігінің араштырмасының нәтижелерідір. Дуже важливо налагодити ці... Екі тарафлама мұнасибетінің тікленмесі пек мұйымдыр. Бір шені еткенімізден сон жеметке әнді бойле олажақ демейікді. Акемие жемиетні ділінемек керектір. Бір ерде анлашмамызлық олса егер, инсанларының бізге айтмаға істеген лафына құлақ асмаға лазым. İnsanlar ayta, Yarımadanın 3 yıllık işgali devamında Kırım unutulmağanını ve onun kaytacığına umut juyulmağanını hakkında ayta. Kırımda ise Rusya terkibinde olacak parlak gelecekке işançandı bayağı söngendir. Якщо говорити про проросійських мешканців Криму. Kırımның Rusya tarafını tutkan sekinleri hakkında aytacak olsak, onlar başta Rusya kelsi her şeyden işer degen hayalları içinde yaşaydı. Sovet Birliği'nin gayrıdan kuruculuğuna umut etken ediler. Ama sonunda beklenilmegen pervasız bir hakikatga rast keldiler. Fakat bunu açıktan aytmağa korkarlardı ve bu bugünkü Kırımның esas tendensiyalarından biridir. Meyiller ve cemiyet fikri Kırımның informasyon reintegrasiyası temelinde duracaktır. Şimdi onu haber siyasetinin hazırlığı işlep çıkarmaktadır. Vesika malumatının dünyaga Ukrayna Kıtayı kısmına ve yarımadaga berileceğini nazarda tutam.